Sa headlines kan mga barata pagtuyaw sa Naga is the Heart logo day pinatulan ni Naga City Mayor Len Robredo. Lokal na gobyerno kang Naga may pondong mapagkukuanan para ipangtabang sa mga residente sa probinsya kang Albay. Saro sa duwang suspect sa shooting incident sa Malatan, Camarines Sur, nadakop asin nakasuhanakan PNP. Delegasyon kang Bicol na mapartisipar sa 2026 National Prisaa nasa Bacolod City na. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Mike Angeles. Lokal na gobyerno kang Naga may pondong makukuhain kaso magdesisyon na magpadarang tabang sa mga residentes kan Albay na apektado kan ashfall. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. Halat lang kang sanggunang panlunsod kang Naga ang anuman na surat o abiso hali sa opisina ni Naga City Mayor Len Robredo mapadapit sa pagpadara ning tabang sa probinsya kang Albay, partikularmente sa mga apektadong residentes matapos ang pagbagsak ning abo hali sa Bulkan Mayon. Susuki City Councilor Elmer Baldemoro, chairman kang Committee on Appropriation, mahalat lang sinda kung ano ang abiso kang alkalde sa sanggunang panlunsod. Inahalata po kung may pinadara ng surat ang opisina kang satuyang alkalde dahil siyempre po ma-emanate yan sa opisina kang alkalde kung mapadara po kita ng tama. Sa kahaputan kung may pondong mapagkukuanan ang lokal na gobyerno kang Naga in kaso magdesisyon ang syudad na magpadarang tabang sa mga taga-probinsya kang Albay. Sinabi ni City Councilor Baldemoro na may mapagkukuanan ang syudad para digdi. Kami yung pong napagkukaanan kayan in kaso magdesisyon na magtabang kita sa Albay or sa inman ng mga LGU na nangangaipuhan ng tabang. May pwedeng mapagkuanan po ng pundo pa rin. Mientras tanto kung sakaling matabang ang syudad kang Naga bako manin ang primerong pagkakataon na matawang ayuda ang syudad sa kataid na probinsya na may dakulang problemang pinag-aatubang. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa report kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, 80 barangay ang naapektaran kan pagbuganin abo kan Bulkang Mayon. Ang mga barangay na apektado hali sa mga banwaan kan Kamalig, Ginubatan, Ligaw City asin Libon. May 43,409 na pamilya ang nadanyaran kan padagos sa pag-alboroto kan Bulkang Mayon asin 119,307 na individual ang apektado kan Bulkang Mayon. Padagos sa mga barata, Camarines Sur Police Provincial mahalat sa ng direktiba kung kaipuhan ang ipadara ang sa inang personnel na kabali sa Disaster Emergency and Response Team para magtabang sa mga taga-Albay. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Naka-alerto ngunyan ang Disaster Emergency Assistant Response Team kang Camarines Sur Police Provincial Office ulikan padagos na pag-alboroto kan Bulkang Mayon sa probinsya ning Albay. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Josefa Sape, naka-standby lang permi ang 200 na kapulisan kang probinsya na andam ipadara sa Albay. Sabi pa kang opisyal, pinag-account naman kan nakalista Domingo ang mga personahe asin pinagprepara na ang provincial unit ang mga search and rescue equipment na pwedeng gamiton sa operasyon. Yes po, ang CSPPO po nakahanda itong deer contingents para sa pag-augment sa Albay regarding sa pag-aalboruto kang Mayon Volcano. Sa ngayon po mahipaman kami nagpapadarang personnel pero on standby ang sa tuwing mga kapulisan. Actually kang Domingo nagkaiwan na kami ng accounting of personnel pati po si mga gamit na pwedeng gamiton duman sa Albay kung sakaling may rescue operations. Ang deployment ka mga naka-standby na PNP personnel kang CSPPO ang nakadepende pa sa magiging direktiba kang regional office. Depende ma'am sa directive kang regional office kung noorin kaipuhan ang augmentation personnel hali sa mga provincial offices. Apwera sa mga pulis na ipapadala sa Albay, may nakaredy man na ayuda o relief goods ang Camarines Sur Police Provincial Office na itatao sa mga residente kang probinsya na naapektaran kang ashfall. May mga nakaredy man kami dyan na pang ayuda kung sakali po mga para sa mga residente kang Albay. Para sa GNN TV48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, 5 barangay sa Banwaan ng Ginubatan, Albay ang nahilingan ng abong nawalat matapos ang ashfall kang nakalis na Sabado.
Ang 5 barangay kinababalihan kan Travesa, Masawarag, Doña Tomasa, Mulad Bukad, asin Maninila. Apektado man subot kan abo ang mga barangay kan Kirangay, Anuling asin Tumpa. May kadikit man abo sa Daraga asin ikatulong distrito kan Camarines Sur. Sa datos kan Department of Agriculture Bicol, aabuton sa 6,637,937.06 ang danyos sa mga paraoma sa Albay. 83.60 metric tons nin mga high-value crops ang apektado na nakatanom sa 15.35 hectares. Padagos ang monitoring kan DA sa sitwasyon kan mga paraoma sa Albay. Sa iba pang bareta, matapos ang tulong semanang sunod-sunod na rollback sa presyo kan produktong petrolyo, liwat naglangkaw ngonya na aldaw ning Martes ning 2.26 pesos ang kada litro kan krudo o diesel. 2.21 pesos man ang itinaas sa kada litro kang gasolina. Sa mga gasolinahan sa syudad ning Naga, nagpapakol na sa 85.20 pesos hasta 90.26 ang litro ngunyan kang diesel. Mantang 82.60 man hasta 83.70 ang litro kang gasolina. Tubod man ang mayorya sa mga motorista na daina mababa sa 80 pesos kada litro ang magiging presyo kaini maski matapos na ang kariribukan sa Middle East. Sa samuyang pagbabalik, saro sa 2 suspect sa shooting incident sa Balatan, Camarines Sur, nadakop na. Yan at siniba pang nanginot ng mga bareta, dibilang sa GNN TV 48 Naga, News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adopting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students in turn are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring
the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpupadagos kan mga bareta, mga tuyaw sa logo kan syudad ning Naga para sa pag-promote kan turismo, inistab ni Naga City Mayor Leni Robredo. Ang detalles sa report ni Melvin Machado. Ini ang logo na pinagpresentar sa publiko kang lokal na gobyerno kang Naga na gagamiton sa gabos na kalakawan kang syudad para sa pag-promote kang turismo. Gibo subot ini kan sarong grupo na halin ng bistado sa pagkonsepto ni mga programa o proyekto asin nagtabang sa lokal na gobyerno kang Naga. Alagad ang logong ini na Naga is the heart ang pinagtutuyaw hulita hawig o may pagkakapareho sa logo kang Davao. Ang bagay na ini ang habo naman patulan asin palawigon ni Mayor Len Robredo hulita kabali mismo siya sa prosesong inagihan kaini antes mahaman ang nasabing logo. Ako sa proseso kang pag-conceptualize, dawa man hilingon mo si mga dating brand kang Naga, similar man siya. Di ba? Similar nga siya daw, si Uswag Naga dati, similar siya. Di na ako kayo napatol. Ang politika yan. Dita na pag-aksayaning oras. Liwat man pinag-utro kang alkalde na mayong binutasan na kwarta ang lokal na gobyerno kang Naga para mahaman na nasabing logo na mas mapabisto sa syudad ni Naga sa laog asin sa luwas kang nasyon. Iyo, makita ng pambayad. Maswerte lang kita nagulpi sa tuya ang nagtatapang. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kasuod mang Lunes, sinabi man ni Mayor Leni Robredo na matapos maipabisto ang gagamito na logo kan syudad para maipromote ang turismo kang Naga, isusunod naman digdi ang pagpakarhay kan mga estruktura para marealisar ang mga programa sa turismo. Naresibi naman subot kan syudad ang final approval kan TIEZA
na pagpagibo sa proyekto sa Mount Isarog. Isusunod naman subot ang pagpapakarahay kan sistema sa mga sikat na pagkakan sa syudad ng Naga asing dakol pang iba. Ang sunod ng gigipuhon, si pag-ayos ng mga infrastructure leading to that. Ang kamarayan lang just before kan si launch ta was a Friday. Thursday na hapon, nakuata na si final approval kang CHESA. Si 350 million na pampagibo duman sa Mount Isarog. So sabi mi just in time. Ang sarap pang aasikasong ta, si satuyang mga pagkakan. Masiram kaya ang pagkakanta pero ang comment kang iba, data siya na papackage. Data siya na papackage na maray. Data siya na pe-present na pang maging attractive siya sa luwas kang Naga. Sa police report, saro sa dawang sospek sa pambabadilgadan sa biktimang tagabalatan Camarines Sur nadakop na. Ang saro pang sospek pinagahanap kan mga otoridad. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Duwang sospek ang binisto kan Balatan Municipal Police Station na may kagibo kan pangbabadil sa 43 anyos na lalaki sa barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur kang nakalis na April 30. Pauli na subot ang biktima haling barangay hall, lunad kang sa iyang motorsiklo. Kan inibadilon kan duwang sospek na lunad man subuot ning motorsiklo na naging rason kan pagkagadan kan biktima. Sigon sa Camarines Sur Police Provincial Office, na-file na kasuudma kan Balatan Municipal Police Station ang kasong homicide laban sa sarong sospek na naaresto kan mga pulis. Mantang padagos man na hinahanap kang otoridad ang saro pang sospek na nakadulag. Alagad dawa daipa na dadakop ang sospek, nakatalaan na ining saangatan ngunya ning kasong murder. Accordingly, duman sa Chief of Police, na-file na nila si kaso kasuudma na kasong homicide duman sa arrested suspect. And then, ngunyan po na aldaw, ma-file pa sinda ning another case ng murder duman sa sarong suspect na at large. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Josefa Sape, magkabisto ang biktima asin ang mga sospek. Hulit ta parehong mga residente ini kan banwaan kan Balatan. Sa ngunyan, padagos pang pinag-aaram kan Balatan MPS ang motibo kan duwang sospek sa pangbabadil sa biktima. Si the motive kang krimen sabi kang COP Balatan, pag-iimbestigaran pa rin hanggang ngunyan. Kadakol-dakol po daw kayo nagluluwas ng mga mga kung ano-anong report, i-determine na ko rin talaga duman ang motive kung taano nangyari itong insidente na ito. Possibly ma'am, kasi taga duman man lang din ang suspect sa area. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, sa paagi kan warrant of arrest inaresto kan aldaw ning Domingo sa 528 Herbosa Street, Tondo, Metro Manila, ang 50 anyos na lalaki na si alias Joel huli sa kasong rape. Pinanginotan ang operasyon kang Tigaon Municipal Police Station. Ang nasabing akusado ang rank number 10 Provincial Most Wanted Person as in rank number 3 Municipal Most Wanted Person sa Banwaan kan Tigaon, Camarines Sur. Mayo man pinagrekomendar na piyansa ang korte para sa nasambit na kaso kan akusado. Sa ngunya nasa kustudiya na ini kan Tigaon Municipal Police Station para atubangon ang sayang kaso. Sa rape case naman po na-aresto kang Domingo sa Manila, itong sarong suspect sa rape case kung saan siya ang Provincial Most Wanted number 10. So, kung na-aresto siya, ibinalik naman po siya and turn over na po siya sa Court of Origin. No bail itong kaso niya kasi kasong rape. So dahil siya makakapagpiyansa, mahala talaga siya na matapos ang hearing kang sa iyang kaso. Sa iba pang police report, kasong kidnapping with rape asin mayong piyansa ang inatubangon niyan kan 48 years old na babae na si alias Marites pagkatapos ining maaresto sa Zone 2 Barangay del Carmen, Lupi, Camarines Sur. Ang operasyon pinanginotan kan tracker team kan Lupi Municipal Police Station, katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit,
Provincial Intelligence Unit kang Camarines Sur asin an 81st Infantry Battalion Charlie Company. Ang nasabing akusado ang kinukonsiderar na provincial most wanted person sa probinsya kang Camarines Sur. Mayo man ining ibang kasong inaatubang. Sa iba pang bareta, nakaabot na kasubanggi ang ibang delegasyon kang Naga College Foundation sa Bacolod City, Negros Occidental na irerepresentar ang bilog na Region 5 para sa National PRISA at 2026. Hali man sa man iba-ibang private school sa bilog na nasyon ang mabakbakan asin mapahiling kansay ng tibay sa man lain-lain na sports events. Mapuon ang opening ceremony sa maabot na aldaw na Sabado asin matatapos sa petsa 16 kan presenteng bulan. Aantabayanan ta ang man lain-lain na sports events asin resulta kan lambang kawat na tututukan kan sa tuyang coverage team na yaon ang ngunyan duman sa Bacolod City. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon i-follow ang samuyang official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming maton yung mga baretang garantisadong nanginginot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, asin ini ang GNN TV 48 Naga News Break. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.